Prvi simptomi plućne hipertenzije javljaju se samo pri naporu i pri nekoj većoj fizičkoj aktivnosti, dok se u kasnijim fazama i sa razvojem ovog oboljenja oni javljaju čak i u stanju mirovanja, objašnjavaju na Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici. Ističu da je veoma važno uspostaviti što raniju dijagnozu kako bi se usporilo njeno napredovanje i produžio život pacijenata. Međutim, problem je, kako kažu, što su simptomi nespecifični i bliži su nekim drugim manje teškim oboljenjima. Osnovni simptom je otežano disanje, ali se često javljaju i bolovi u grudima, nesvestice i vrtoglavice. I radi se zapravo o poremećaju na nivou plućne cirkulacije, pre svega arterijske, što dovodi do toga da pluća kao vitalan organ zapravo ne mogu da obavljaju svoju osnovnu funkciju u smislu oksigenacije krvi i snabdevanja kiseonikom drugih vitalnih i perifernih organa. Arterijski krvni sudovi kod ovih pacijenata su kruti, zademljelih zidova, što dovodi do povećanog pritiska u celoj plućnoj cirkulaciji, a zatim dalje i do povećanog srčanog rada, odnosno povećanog srčanog naprezanja. Za lečenje ove bolesti u svetu se sa velikim uspehom koristi više od 15 široko dostupnih lekova koji u značajnoj meri olakšavaju simptome i poboljšavaju kvalitet života obolelih. Međutim, kako u institutu ističu, u Srbiji postoji samo jedan dostupan lek kojim se leče svi, i mlađi i stariji, i sa različitim oblicima i stepenom oboljenja. Stoga apeluju na nadležne da se razmotri o uvođenju novih lekova, odnosno o uvođenju 3 nova leka koji se u svetu uveliko koriste kao terapija, a za koje su već podneli zahteve. Ipak ističu jedino i krajnje izlečenje jeste transplantacija pluća, a najčešće i srca. Ajde kažemo neko konačno izlečenje, u stvari transplantacija pluća koja se nažalost ne radi u našoj državi i ovo je neki, ajde kažem, drugi apel da se ljudi prijavljuju za donatorske kartice koje su jako bitne da bi Srbija ušla u Eurotransplant program. To je jedan od uslova da Srbija može da aplicira pred drugim klinikama, da možemo pacijente eventualno da pošaljemo ako fond odluči da plati. To je izuzetno skupo lečenje. Svetska statistika pokazuje da je oni koji žive duže od 10 godina nakon transplantacije preko 60%. Zbog toga je veoma važno podizanje svesti javnosti o značaju transplantacija, objašnjavaju na institutu. Procenjuje se da je u Vojvodini između 50 do 100 obolelih od plućne hipertenzije, od kojih se oko 20 leči u Centru za plućnu hipertenziju u institutu u Kamenici.